Tala falava o tala fou mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso lua sifulutasi o matilu a felua 5. Ua whaamalolo le tu mau se tamaititi a onga mai se tasio a onga i kalai estete le ana wha o lima ni whai a onga se toa lua e wha onga ai se laulu. O le lata le lua i lawa uli o le aso lulu na vilina i leo ina ua wha onga ai na se tamaititi la loi fol se fulu ono tausanga le matua se laulu e wha o lima ai i whai a onga i toa lua masa mo lima wina e tamaiti a onga mai isi whai a onga. O le isi whai a onga na wha manu a lia o na 5 ma le isi na a fia le ulu ini manu anga. Whaaliel pule a onga Peggy Burrows, o loo whaanga solo suesu e ngai lea mata upu, ma ole atu ina atu se li poti ato atoa ile komiti whaafoia lea onga, ile vai aso fou, ele imu o mia e whaia onga o na oi se whale mai, ma olo o malolo mai lea onga ile vai aso atoa. Ua whaamawina le toa tele o mātua penisiona ua whaititi a la tau whaataunga o tau mafa, ona ole tau whaasosoa ina o ala tau tupe maua a wale tutongi no pili. O isi ua whaamalome ai le aisa e tau mamawhai i aso e tolu peitai, o isi ua le a ai i isi vaenga o le aso, ona ole le lava o le whaasoa. Isu esu enga na whaia ai le o mai le COVID-19 iwa i New Zealand, na whaalia ai e mai le se lau fitu whao tangata o lo tau sia i whale o tangata mātutua, o le iwa tolu pasene na o atu, ona ole le a ai le lei. O le taimi nei o le opopole le age concern, i le ono wha atubute le ina o le lamatio soifua mātua mātutua i le lava o tau mafa. Ai mai se i le tau singa o la tau soifua malolo ina. Moli mau mai le pulisile o le age concern, Karen Billings Jensen, o se wha anono anga tele lea mo tangata ua penisiona, i le wha amisi o le wha ataunga o mea ai ave le tele o ala tau tupe e tutongi ai pili. I nisio su enga na wha ali ai, o le fase fulu pasene o tangata tai ono 5 tau sanga nga ilunga e na ole supa anu e tā la tau tupe maua. Male na ole 20% e maua sina whaasilinga. O pili e awhiai pili o le tise, whale nufo maututongi, mō kesi. E nisi ua ma le taunga tau le tau le soifuanga. O nisi o lu i tau o lo o whea ngai ma i lātou o lo o maua le penisiona. O loo iai pea le ai o Hawke's Bay i la pata inga o timunga mamafa, pe ona whaalawi loa mai i le pūlenga o whaalawelawe whaafua sei, na la pata ia le ai i timunga mamafa na walo ia le ofiso wa ai tau, ma o loo tāpena fo i au nanga o whaalawelawe whaafua sei, mo ni lo longa ma tāwhenga. O Gisborne matai rāwhiti fo i sa la pata ia i le asoana nafi i matangi malolosi ma timunga. Ele o au ai le manato au whaito whao mata upu tau ia o onga, i tae ala fau o le malo lea e ono la ai e whaiani suenga o le whaitau tusi ma le numera tae wha alua i le tausanga. O ato ina atu se talosanga a le matanga luenga o a onga, ina ia whaiani suenga mo le numera ma le whaitau tusi tae wha alua i le tausanga i tamaiti mai le wasenga tolu i le wasenga se fulu. Whaai loa le polo ofisa o le University o Aukilani Gavin Brown, o ia sa fesoso ni malo si le polkalame o le Iestol i le afe iwa se lau iwa se fulu, e nati talitonu e le mo o mia i le maloni tae ala fau mo a onga. Sau no Brown, e tatawana avele wha mua whai a onga, po o fea le vaenga o le o langa wha alea o onga o le tamaititi, o lo o mo o mia ai le fesosoani, o lo o mawai wha maunga le wha atuwai o na mawai whai a onga, o i unga o iasu enga i isi atunuu, o lo o whai ai iasu enga. E tusa ma le tolu se lau fitu whaanga luenga ua fofua e whaamuta i le matanga luenga o le puipuinga New Zealand, pei ona whaalawi loa e le pisa a. Na whaailoa e le uni leo whainga luenga na nafi, ni fesuia inga i matafa ioi mo leanga i luma, e se lau whaalima tangata whainga luenga na vaea i le tausanga taluai. Whaailoa e Fleur Fitzsimons, o le whailau tusi o le pisa a, o lo o te e naina e le pisa a lea fuafuanga e whaamuta inga luenga i le matanga luenga. Ua whaalawi loa i suesuenga a le Commerce Commission, o loo ta ilua o na tutongi pili a tangata whaatau, pe asu ia la tau kamupani telefoni ma initaneti, o loo wala au le komisi ia whaalelea tili le whaanga solonga o ia suinga, ina ua whaailoa i suesuenga e le o le leile polkalame o loo whaaunga ina i le taimi nei, na whaailoa i le komisi e tolu se 10% o tangata New Zealand, e le mana na o e suia la tau kamupani telefoni ma initaneti, tu salawa pe mawhaiona whaasao ina la tau tupe, o nai fōlinga whainga tā tele le
whaangasolonga. O le popolenga le komisi, ona o le 50% o tangata e sui kamupani telefoni, whaapea le 5% e sui kamupani mo le initaneti, e teleina whea ngai ma whaafita auli pe a sui. E silia ma le kuatana moli maumai i le tele o afianga na matua le manuia, ma le toi manana o ai e sui kamupani telefoni ma initaneti i le lumanai. E to atolu tangata whaingaruenga i le malaiwa a lele whaavau maaloi au kilani, ua mōlia ina ua maua i le ofisa o tiu te fuala au whaasaina o le methamphetamine sa la tau na naina, e tusama le 2 miliona Tala lona tau a whai. I se pepa whaamatalanga mai le ofisa o tiu te maleo leo, sa la tau masalomia nisi o le au whaingaruenga a le malaiwa a lele, na la tau ave esea se container mai se whaingamalanga mai i Malaysia i le amatanga o le masina nei, e 5 kilokalama le mamafa o le meth i totonu. O le asotofi na osofa i aifa le mai au kilani na mawaile aisa ma isi fuala au whaasaina. Masatu la aila atoia i luma le whaamasinonga whaitu malo i manukau i le aso se fululua mati e talio la tau molianga. I taalonga, ua whaalua na maua le hole in one, po le tasile ta ai pa le polo i le pū, a se mai tasile a ao i Queenstown. O le toatele o tangata tā polo, e sea maua ni hole in one beita ai, o le tamaya Erasmus Theron, e tasilo na 5, na ia taina le polo alu sao i tutono le pū. E fitu ono tausanga o Theron mai Afrika i saute, na ia maua le hole in one, i le mamao e fitus fulu ono mita. Na mawala na hole in one mua a ono 5 ona tausanga, 5 tausanga talo na amata taalo i le taalonga o le tāpolo. O le 10 tausanga o Theron na ave esi le isi ona a ao, ina ua mua o whaia na o ngai ave mapailate. Na maofa le toatele o tangata e fia le taalonga tāpolo, i le mawhai ona maua o le hole in one, a le tamaya Theron. Tala fōia mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.